ڕزگار محەممەد ژیەوی 29 ساڵە و خودام پێداویستیên تایبەتە لە کۆمەڵا کورتە باڵایên Duhokê mangane 150,000 dînara werdigîrt û dahênanê di hunerê şêwekarî de diket. Demên xwe digel çêkirina tabloyan derbas diket. Ez hemê şîrê kar dikim. Rengojî û aşîspî jî. Şîrînîgehên bawtirî aşîspî ne canca sanatçılar jî. Harikaram maluma ket, maluma harikaram getten ve havalı min düştüm men. Hemin kas karım men. Biraz hasken. Dağıtma ve çimer es ve müstema es korkunca çim boş değil mi? دوستی پیشم کامل بگیری و چندی پیشی داریشی میکنه. اما وقتی توبکن نساکنه برام بریخو. بیشتر وصلت هزار که ام بقوتی بس قاتونا عقلیونا هیستلا. ڕزگار و بدەهان کەسێن وەکی ڕزگاری یەن خودام پێدڤیên تایبەت daxwaz û hîvî û peyama wan bû civakê ew e ku bi çavekê mezin temaşaya bikin, temaşayê hizr û dahênana wan bikin, ne ku bejn û bal û şiklê wan. Selam balayê dengê Amerîka, Duhok.